MCO Wantima Patrick Ntururu na ugete akagwatanira na kariba wandi ke kubwide maandamano bakinone kuria kwenda kone mirandi redirete ninde gitana mbere MCO aruga kinya barabara rere rungurwa MTF itekiri marambi kiringanidwa na barabara ira mubunge direte akibuda kyane direte akyongela na kuwa mbecha ira kigairi wandi ekicha barabara ide tumekete chondana nende akari bakare dira bakire yadi nakagita kambura mutukikare na tumenyebia Inda allocated chiringi milioni milioni nyanya ndene barabara ichietu gavana no jukirie mbeto la nengere MTF noko nenge MTF ni ejere engire ndi barabara chietu ende ngogere itekete monkana ndi ingoge itekobonya 10% 8 milioni chietu ni migambo ya MC Wantima West Patrick Kadori Mantururu akade kagita karea akoriongete kire wandi awagita mirandi awiti nambere mono ya barabara re kunyone mbango jo MTF akiwa kire budget yeje ire gutumika daiji ekire tekigena kya milioni nyanya kire barabara ende akiuganjere yichenji wandi neawe gote kinyemwe kiri maiga ire akuga chenjero na chati kwa chikario jirira nande akari na MCO bakuga chomba kwedra chiro gwati mono kagita kambura yambere ite koradha jire gukeja gura kinya kawa katiumara katomba kumara kire aremi kakinya factory nonto tojera to tonge to nintini to dithetwe lakini ira inanguge mono arakawa kera factory kwatwe kagatekitata katumba gukinya gavana naregete gwikira mara monkana ndi ankomuria na kumuromba atiri ukare kantu batwi baratwiga kawa factory ntongoro tumara na mathigi nonto igitare akinya gavana njire tekeri mara na koura batu kawagetu no ngatukuretera residents ugo tuthiagaire bamwe bakari bamatura jaune bameneretie ngabana kawira mwangaza ni kuba njira na kuba tigere ikario RMC Ntururu ejene mukana kirenga bana ojo akiuga kagwatana na kariba kuandamana bageta ya Kyoto kyao gukeja kwithira njira uchite thonde kwa bwega munkatha ici utekyo turona kirithi twikawela neja twikire njira mara mukiura no ntunyari twabere thina kuma skuru mantu jajo ndi atura ugite atura ariritie agita ariritie anturongo utengugira aitera mwana mumiru iriku kana iriku kireji ngugira aita ikurithia ng'ombe ciawe na gwikiria antu akibaira ya ng'ombe icio batethia acio ko wote muguni uriku kana uriku umba kuguneka ki maendeleo ya kawira kiria atongeretie akyo ikiwa kikiawe na mukuroe mulega baisu bawibo akaritie barabara eje kadire kiume kingi kimwe etere kiro maram irambe chandaro ketire antu baba kauma na mathigi antu baba kaanda marigo nontu barabara etumba gwetikirika natia maram janjere mwira mwanki jate kuonora nata maram janjere kinjo gitabe jate kuonora nata maram janjere kabau ne ntongoro St Albert jate kuonora nata maram barabara ira tionde tienji ne ntimo ni MTF jate kuonora na uninda allocated mbecha enough na liambi kiu umire Mheshimiwa Gavana bikiwira ne umete indicated barabara chetu ikagredwa na igekirwa maram nontu tu no twetaia gupenero barabara endire cha grade gavana no karire jambe chiwo jukia wekira mukone MC Ntururu na adingithene njerire chenji nengabana kawira mwangaza na ile arombete mubunge wa North Raim Daud aranjira cha Raim chenji na chekirwa maiga na cha kinyirwa MC Ntururu akiuga bobo ne buberigirite kinyanjira changabana mwangaza sididwa injira kawira kwirwa thithie ciarimirwe itekirwa moram kuraurire utuko na ndinya bikibiki ite kumira no kona thai bikibiki cikomba kurukira njire je thithite Mheshimiwa Raim kurukira Ntururu. Mheshimiwa sisi watu Wantima tunasema asante sana nontu gataka barabara iria Mheshimiwa mbeta gututhitheria barabara chene njire barabara nekire maram na thaiji barabara cha Mheshimiwa Raim iria ajukirie ndiko munenkera
nombete go ikari jarami Mudiene ugambi na kyori gya ntururu ne kedranga bana mwangaza no karire kigina kya barabara kana gochumiri abere na rikerie are kwa kinyakere mirandie menene yanga bana ire ije keneta flagship ne bamwikire kigina kya milioni 734 kire barabara ke nako kire wandi ne bati kuona barabara chake kigina kya mungana jwa milioni 16 utego tara milioni nyanyire kirete na nandeta wandi yawe bati kwetha yonete barabara cha mungana jwa milioni 24 budget ya mwaka juju tigira governor mbeja cha flagship na ke barabara kirete around 704 million na ke ukadivide mbeche uo wandi miru ne bati kuona barabara chiothe 16 million guriga tuki governor 16 million na wikirie kolire MTF wekira mukone MTF kwetere neo o mama neo bichine ku batu kwenda kumenya inao tuikirie mbeja chetu 8 million chetu cha barabara nikenda tukomba kwithura tugitagaira nteto kumantima West gishigo mbunge kya North nke report randeto shawero rea kwa rieto ni mutuge kare.